Pamiarsa penguntat Desember war sekali tali selai kepanggih pengerau kapal pesiar kaping 5 rauh ring pelabuhan celukan bawang Buleleng. Penyinep dan ayah kapal pesiar pelindu ring Buleleng selantang war sekali tali selai. MV Ovation of the Seas Dune Royal Caribbean, rauring pelabuhan celukan bawang, wusan memargi saking Singapura, untuk ngayain langkungan petang talian diri penumpang, miwa siu 700 diri kru kapal. Selanturnya nih, para wisatawan ngemiletin makudang-kudang program tur nuju destinasi unggulan ring Buleleng. Penumpang sani ngemiletin program wisata, ngawi tedung saking kapal Ringgala Pitu Semeng, raris nuju pelabuhan benua, Ringgala Siewengi. Michael, Hotel Director saking kapal pesiar Mawasang, merasa bahagia ring sajeroning penyanggre ring pelabuhan. How's been so far for the past day after you arrived in Celukan Bawang Port? It's been great. It's very well organised. We enjoy the facilities. The guests are happy, which is the most important thing. And I've been out here for a few hours now, making sure guests are coming back. And I have had a lot of smiley faces. General Manager Pelabuhan Celukan Bawang, Muhammad Imron Mawasang, 5 kapal pesiar selami abulan puniki, dados Cina becik ring sajeroning nincapnya nih, rasa percaya operator kapal pesiar ring pelabuhan Celukan Bawang. Dianan punike, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Gede Dodi Sukma Oktiva Askara Mawasang, sajeroning wisatawan sani membelanja inucap, mawasana ring penincapan sektor transportasi, kuliner, miwa UMKM, perekonomian daerah, sepisanan nincapang pendapatan asli daerah. Pesanan inucap taler ngukuang mali kewentanan pelabuhan Celukan Bawang, dados gerbang kapal pesiar ring Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV.